Seigneur gen moun k'ap souffri nan mouvement ça. C'est maladie fruit bob non qui fait yo apérele. Seigneur gen moun k'ap crié nan mouvement ça. Son vieux monsieur quitté yo avec 6 petites sous boile. Seigneur gen moun k'ap crié nan mouvement ça. Son bon ami yo qui mette yo nan sa yo yé là. Seigneur gen moun k'ap crié nan mouvement ça. C'est Satan le diable qui lage yon maladie nan koyo.